Hürmetli konaklar, okutuşular, okuşular, etiyeniler. 2022 yıl Rossiyada xalq sanatı hem xalqlarning maddi bulmagan medeni mirası yılı itib ilan etilibin bilemiz. Şunun aydan respublikada da bizim mektebimizde de bir köp şaralar hazırlar. Bugün biz birge Ozan şehrinin net ortasında urnaşkan Kayyum Nasiri ismindeki 80. Totar Rus Mektebi'ne 2021-2022 okuluna netice yasau, yani okutu, terbiye ülkesinde zor uğuşlar yollagan okuşlarımız, hem okutuşlarımızın neticeli hizmetin donlov şarasına açıldı. Bu yılғы şora birinci topkır, Totar halkının en көркем bayramlarının birisi Sabantoy formasında ötkürüldü. Bayramның Sabantoy formasında ötkürülü şıraklığına tügül. Çünkü şu urunda Eligelikten eski Kozan şehrinde Sabantoylar ötkürülgen. Mektebimizge de bu yıl sonunda 100 yıl, yakini şunu zor yübreyi koşularga hazırlanan. Sabantoy oldunғы, ungan, bulgan, zirek, topkır hem talantlı şahıslarını beylev bayramı. Mektepnin 2021-2022 oku yılında türlü yönelişlerdeki şenliği netice yosa. Orullarına tüşerlik uğuşları var. Region olimpiyatlarının munisipal etabındaki prizli orunlar. Tuğuz okuşu. Respublika şehir kuleminde ötkürülgen konferensiyalar, konkurslarda жеңүүчүлөрүбүз шокты. Уважаемые гости, учащиеся, учителя, родители, сегодня мы подводим итоги 2021-2022 учебного года. И это мероприятие впервые проходит в формате национального праздника Сабантуй. Сегодня мы награждаем учащихся призеров муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников. Награждаем круглых отличников, тех учащихся, у которых в этом учебном году по всем предметам учебного плана за все четверти были только пятерки. Награждаем учителей, победителей номинаций. Лучший учитель-предметник, лучший учитель начальной школы и лучший классный руководитель. Будут награждены и ученики, которые принимали активное участие в жизни школы. Hürmetli konaklar, barınızda da bütünümüz için kadirli bulgan, bütün dünya medeni miras bulgan Sabantoy bayramı bilen şan kulden tebrik etemiz. Sabantoy bayramın 2022 yıldagi aşık deb e'lon etamiz.